Bok ljudi, dobar dan, nastavljamo sa survival multiplayer, ja i moj prijatelj. Evo, ovo je treća epizoda i oprostite u prve dvije epizode. Pada me mob, osni gdje si, ne boj se ništa. Dobro, Ivan će pobiti. prve dvije epizode mog prijatelja koji ne bi zašutio malo dok pričam se nije dobro čulo zato jer... Spavno mi šak jedan pored... Nemoj se trpat. Baci difficulty 0 dok se ne zagrijemo. Ovoga... Sjećaš koje sam prekrasno mjesto našao? Dobro, nije ga se čulo dobro zato jer smo na Skype-u, a Skype... Je Skype? Skype je Skype. Pa slabije će ga se čuti još par epizoda. Dok ne budemo nabavili raid call i onda će se sve čuti. Ok, ispod kuće su nam, vidim vidim tri spawnera. Ive, 3 spawnera vidim, u svakom spawneru po 6. Ok, idemo to sad oboriti. Jaki, dođi molim te, vije tamo drvo, umrit ćeš od smijeha, ja ne vjerujem. To sam ja ličio pa razbio. Uglavnom, sad idemo kopat. Ajde. Šta je drva više? A? Ajmo majnaš, idem ja majnat. Napravit ću nam, napravi krevet, ja ću nam napraviti svakome po iron pick. Kamo je ona vuna? Onana. Napravi si 2 stone pika još, da ne trošiš iron. I da ova epizoda će uglavnom biti majnanje, jer nam treba željeza, dijamanata i ostalo. Boba se zvuča kod cigan, željeza. Pa ja. Ok, ja sam spreman, idemo. Na. Dobro, ja idem. Aj. Good luck. Čekaj, donesi mi 2 fensa, da vidim samo za X-ray kamo su točno ti spawneri da kopamo samo za dole. Inače se ne smijem kopati za dole, da znam, ali... Šta ti znaš? Ajde, nauči se. Ti znaš. Je rekao da on zna. Da ti si glup. Meni bi je beljak ti ste rekao. Ja. Kaj ćemo to objaviti na kanal, Imamo mi kanal već napravljen. Uopće. Ajmo, ne mogu drtu se. Ok, tu ćemo kopati za dole, tu je jedan cave. Tu napadaš, a? Ok, idemo. Ova epizoda vidjet ćete se malo bolje čuti, a mene malo slabije jer držim onako mikrofon blizu slušalice. Hvala, cijenim to. Prošla epizoda se uopće se nije čulo. Evo ga, da, mislim čulo te se, ali slabo. Bojak imamo 18 ingota, Nema ništa raditi još, ja sam već napravio, imam ja tvoj pik kod sebe. Samo da ti dođeš sa mnom majna bi bilo dobro. Fetarim se porkshopima, pusti me na miru. Pa prestani se fetariti ili šta već i dođi majnać sa mnom. Sad ću da nam uredim kuću. Koji difficulty je na igrama? Hard? Normal. Da. Daj, ne mi. Da, kao što već znate, ne treba mi torčevi jer imam brightness hakiran na 100.000. Somebody that I used to know. Prestani krvara mi uši i dođi sad sa mnom majnat. Čekaj, smiri kol moj, ja moj.
ako već niste primijetili, a najvjerojatnije niste, mi smo iz Istre, iz Hrvatske. Koga je briga je? Mene. Ja bih htio biti, ne znam otkuda. Otkuda si, ne znam, Iz Engleske. Ja kada je ubi kojeg skeli, ja trebam bone meal. Ok, malo je zalagalo. Oh. Imamo jedan wheat. Jedan usrani, sasrani wheat. Okay. Jedan. Reci da li je to normalno? Hodamo vuda, ok. Točno vidim gdje su mi spawneri. Ja idem oborit spawnere za tebe, ne znam, ti dođi ako ćeš. Aj, kasnije. Bolaga server malo. Da, nemam pojma zašto. Piše mi da oba dvoje hvatamo 5 crtici, ti 4. Ja 4, da. Ali opet ne bi trebalo trokirat, nemam jednu. To je. Ja ću nam kuću pretvoriti malo u kablusno, šta kažeš? Dobro, napraviti veću kuću, već ću sam majnat jer vidim kako je krenulo. Ne da mi se vanjati jer sam ćemo sad vratiti tako da mi ono... Kujiš, kind of bleach. Ok, tu vidim 2 skelija, 4 zov. Ive, trećeš se malo trpa do mene. Ispod kuće sam mogao bi umret, Ive. Tepaći do mene. Ne. Topi se do mene. Jedno srce. Ok, imam 3 kosti, ne. Ne ime trpat. Dobro. Kosti su nam potrebne jako. Da vidim koliko još imam vremena. Još 4 minute. Ok. Kako brzo vrijeme prolazi. Ja, kak ti voliš kad ja zapjevam, a? Priznaj. Tako da mi krvare uši. Priznaj, smrade. I da mi mozak pulsira. Ja. Da izluki tvoje šušu, ali ma. Ok, imam još irona. Iso, Miki, baš ćemo biti bogati sa ovim. Tu je puno mobova. Vidim bater, to jest gold. Mi pratimo Skya, pa to je za nas bater. Ako ne znate ko je Sky, nemojte gledat njegov kanala. Živite u špilji, kao u kojoj sam ja sad, tako da. Ako ne znate, onda idite vidjeti na YouTube Sky does Minecraft. Ima 5 milijuna i nešto subscribera sad. A kad mi ovo budemo uploadali, možda će imati još više. Mi imamo na jednom kanalu više subscribera pred njega. Ne. Da, imamo. Imamo 2 minute. Evo šta imamo. I to jedva 2 minute je. Znači svaka epizoda će nam trebati po toliko. A čuj, ne mogu više ovo zbog onog sranja. S čim ja razvijam pod sa Cobblestoneom, ne? Bo mi nema motoriću koju sam tek sad skužio, je. Boj Ive, dok sam bio u ovom redstone, zombi me počeo udarat. Znaš, Jaki, nama sam mogu spawnat u kuću, imbecili. Pa... Ok, jedina mana kod haka u brightnessu mislite da je uvijek dan i uopće nisam svjesni da ste u mraku. Kao što ja sad nisam svjestan, zato jer gledam od kuda dolaze ovi zombi. Ok, mogao bi i doći jedan tp, zapravo ne, još imam dosta srca. Tepat ćete do mene jer se nećemo znat vratiti oba dva. Da. Pa zašto je ovdje toliko zombija? Pa ti spawner si rekao da si vidio na X-rayu, šta se pitaš gluposti? Pa ne, nego, ono, nisam kod spawnera. Dobro, si ti svjesna kako ti sereš? A?
Ok ljudi, mislim da je ovo za danas.